Bacunta kisah jino ketengku hana so bantu yang beri belanja padahai kopnya anbut lagi umat kepayu jalan agama wante merdeka zaman endatu ke guru-guru gaji negara tetapi tua gaji ketengku lepas tak lucu cint ade hanam menan metonton hudip di tengku hana kebantu oleh negara tetapi juga kepubut lalu sebab di tengku ikhlas lam dada kadang anak mina bantu-bantu di bawah nabung penaik pemang kadang dalam bantu temabung kadang bijau bantu kepulang urongan malam lambut di tengku anak mina ulam rumah tangga pebut alham yang ladong kulhu hana tam tunu hati gembira hanya gengaram ubat Tuhanku rakyat bermakmur dan sejahtera akan hudip dan cinta so bantu saban Tuhanku maha kuasa bak masa jino Aceh ka maju lepah masyuhuna UUPA ngan otonomi metabu-tabu patun ketengku jino tak kira ubah pemimpin ketanya bisu nekira tengku bele sengsara sekira putra ban uli lembu murka Tuhanku rijang binasa adakan gaji honor ketengku lon kira laku belanja citna nepri empat lain bagi ketengku asai setuju citkan acara ba'da PRA ulun petrosu bek carang rayu wate pilkada bek cangklak babah janto pemilu gaji ketengku tulung nekira alhamdulillah Bandung setuju ubah Tuhanku menanta doa pemimpin Aceh bekna yang tunu gaji ketengku cit hak ngon kadang astaghfirullah lana walahu Nabi Tuhanku Aceh berjaya negro berdamai rakyat bermakmur gaji ketengku bernetem kira